Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Radio Hari Evento 106.5. Rimarininchi. Tarcisio Quispe chayaykamun. Ancha uyarinaiki Quechua Siminchikpe programa regional. Chayaykamun wasikiman llaqtaykiman. Tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan. Pusaq paniyuqta sapapunchaw. Kuskanchakusun. Rimarininchi. Tarcisio Quispe, en su horario estelar de siempre, con tu programa regional muy sintonizado, con noticias, comentarios y entrevistas, todos los días desde las 8 de la noche. No se olvide, los fines de semana, revista semanal Rimarininchi. Amasua maluyama helia mata llaqtanchikpa awqan kichkan wawqillaykuna panichallaykuna qharikichaykamuskanchikña Rimarininchi nisqan programaninchikwan a través de redes sociales, plataformas digitales y radio digital Rimarininchi nisqan takama radio digital tapunchawaqakun chaytamun himaqtariki tapunchawkunapaq alichallasunchik chaynapariki chay uyarizunchiriki casi vamos a reformar radio online nisqantariki nanga takillaran takichakuchkanriki bien wawqillaykuna palaykuna bien entonces kunan willakuyman yaykullasunchikriki maypi chay willakuy kachkan mama huklawmanta illarullasqani ñuqallayqa. Listo, ahí está. Bien, wawqillaykuna palaykuna qallarunchikay willakuywan rikao. Ñariki hayna wata pasarunchikña wata tukuruqa chay fenómeno del niño nisqan chay ancha manchachikuy karqa pero fenómeno del niño chuganaron chay cambio climático ganaron pasa porque daño canchilaumanqa mana ancha para kananchu karqa pawalla pero locuramun rika yunka Brasil yunka para chayramos pan chay niño para aviaron hasta locuramun kunanñata nisqan hamuchkanñam fenómeno de la niña chañamuchka Ninkay Organización Mundial de la Meteorología Organización de la Meteorología Mundial orden de producción alta de resultados OMM chaynata nin wawqillaykuna palaykuna ñas chay condiciones climáticas atmosféricas nin chay siriki nichkanña niña hamuy nispa hayachkanmanña nin kay niña 2024 periki yaykumunan y chay niñawanqa más chiri kan qariki nispataq nichkanku kay Perú suyupiqa más chiriraqmi kanqa kay chiri timpumantapas nispataq ojalá chay calentamiento global nisqan ganarullanman
kay niñatapas ama llumpay chiri kanmanchu irichaqa chisi o mejor dicho kay semanakunata rikao kay semanakunata poco a poco sapatuta chiri yapakuchkarqa animpa viernespa juevespaqchu yaparama kay semana rinrichallaipas alay ricorrieron yaqa Cuscopinaña Cuscollapi rinrichaq alay Huancayupitaqmi alayan kay Huamangapi alayaqchu pero alayaro tanga chaywan qawarinchik kay chiriyaykumunchik rikao bueno chaynama nichkan kay Organización Mundial de la Meteorología bueno chayamuchon ñachik yachasunchik imayna haykayna ñuqanchikwan kay fenómeno niña portakusqantapas porque kachkan chay cambio climático calentamiento global o sea chaqro porque niña ninanqa chiri timpu ninan niño ninanñataqmi juni timpu llumpay para timpu nina porque junimiki paramun wakiqlawmanñataq usyan kay niñawanñataq bueno imaynay kanqapas pero manam chayllachu rima kachay kachkanta calentamiento global imana jonerinan kay pacha jonerichkan ninmi enaten kay fenómenos naturales atmosféricos como niño niña chaykuna qhariki chaqwapi aw kawpis kunan kachkan calentamiento global estamos en cambio climático bueno cambio climático de punta manda qhariyaq bueno dejar parizon kaykunata Cuscorimaipi rimakuchkanipis dejar es un día kaykunata awqllaykuna palaykuna siempre chik ñawinchachkasunchik chay niñacha sumaq niñacha chukanqa kuyayllapaq chukanqa icha paqway piña niñacha chukanqa imaynaya aw bien wawqillaykuna pallaykuna a ver kay bullata pallachaykasunchik ahora sí chaynallata rikaschallapi chayna rik wawqillaykuna pallaykuna kay Organización Mundial de la Meteorología o Organización de la Meteorológica Mundial chay niwanchik kay niñamanta qhawaspaqa kay norte lawman rupay aw kay rupay entonces kay pukat qhawachkanchik pukaqa rupay ninan kay sur lawmanñataq principalmente Chile, Argentina y sur del Perú y la mar huchanchik y chaynataq kay Ecuador puñuy aperon yarqaychu aperonpas bueno kay Ecuador law kay la mar hucha kachkan Chiri wak azulcham ninan chiricha bajo cero wak ruyaqchañataqmi sobre cero 17, 18 más o menos 13, 14 grados ninan kay kunata qawanku imawan astawanqa chay satélites nisqanwanmiki chaywan qawanku maylawsi chiri maylawsi juni chayta rikaw nichkanriki más o menos hayk'apitaq kay niño anchayta qunqawasqanchik hayk'apitaq kay niña yaykumunqa julio killamanta mana kay junio sino julio entonces kay inti raymi chaykunata pasasunchik kay solsticio de invierno nisqankunata pasasunchik y chay qhawanmanña chay rimunqa kay julio killapaq 28paqña rikaw kay niña nisqa chaynata nisqanku rikaw especialistas nichkantaq wak Limapipas nisunchik wak La Molina, Ate chaykunapis clima chayachkan hasta 13 grados chayqa chirichachikaw
hasta 12 grados temperatura. Y chaymantapas kay niña chayramantaqa más tapas bajanmanraqmi nisqanku aw. Tenga Lima, Chiripi, tarikullachka. Entonces, julio manta qallarispa riqui nisqantaq septiembrepaq más, agosto, noviembre, chaykunapim hawachikunqa uyanta kay mama niñacha nisqankutaqa riqi aw. Wakiq ninku riqi imataq chay niña nispa. Ashtawanqa kay lamar huchanchiksi alay purikun chay ninansi chay niña, mientras fenómeno del niño nisqanwañataqsi jonerin kay lamar hucha. Ya kunañataqsi chirikuchkan alay kaskita kuruswan lamar huchapi bañakuspaqa chay veranopi chay niñowanñataqmi kay jawka lamar huchapi voltereanki lluqsimunki playaman roparinki yaykunki miskikun pukllayriqa mientras kay alaypiqa manan riki. Bien, chayta yapachaykunchik killankunata chayta sunqachik kasqanchik rika. Marrimari wawqitarayta ima fiestataq kakullanman karqa kay estadio IPD aw chaypi hasta ukunninkutapas liwsi chustikuspanku chaypi deqasqaku. Hinaspa ukunninkutapas chustikuspaqa imañataq chayqa karqa. Fiestachu karqa chay orgia ninku aw chay tukuy chaqwa ruray chaychu kakullarqapas. Hasta tarisqakus preservativos, calzones, achachallawya ima fiesta qayninpa karqa kay IPDpi chaykuna ruranankupak achachallawya chaypaq eso se prestan IPDta. Fiesta cultural como carnaval o Inti Raymi chaynakunapaq prestakunchu. Otaq ferias, festivales chaynakunapaq prestakunchu. Chay hacha ruwanankupas prestaykarisqa aw. Incluso chay IPDmanta lluqsimuspas chay punkupi kuchillukunawan hatikachanakusqaku. Hasta escuela Señor de Agonía nisqankama. Chayqa karqa pajarinnintin achillay pachapiña 6:25 de la mañana achillaqcha ñaniku wawqiykun palaykuna achillaqsuñamiki. Entonces imaynanpi chaypi fiesta karqa nin por aniversario de Jesús Nazareno. Chaypaq prestarqaku riki chaypi fiesta ruwarqaku por aniversario. Naspa chaypi hasta calzoninkus chay preservativo, chay condón chaykunatapas utilizarqaku iman chay fiestaqa. Manus kaynakunataqa uyarqanchikchu wawqiykun palaykun fiestakuna, claro kanma, pero pakanchik chay imatapas ruwakunku riqaw, pero IPDpi chay llaparuna hawananpaq no wawqiykun palaykun IPDta penqayman churarullanku kay runakunaqa. Rimari wawqichalay pani challay mas rimari kunan rimariskunchik achka kusakunamanta pero puntataq kay chaqwaniqkunataqa rimachaykullasaq aw. Motociclista del club Los Conquistadores de la Ruta chay kallpakachaq motuwan kallpakachaqsiri kay Toqtolawpi wañukullanman kasqa wawqichalay pani challay Tayta Luis Ángel Buendía Huamantinko payta riki moto hatikachakuy gustallaq hinaspa corricachakuq motonwan sapallanchik amigukuna kuskanchakuykuspa chaychik Los Conquistadores de la Ruta nispa churakuykun y chayna Toqtolawpi riki accidente pasakun motontin tinkakun y chaypi wañukun riki chaypi wañukun wawqiykun Tayta Luis Ángel Buendía Huamantinko paykuna richkarqaku Ayacuchumanto Andawaylasman riki motonwan haltukuspanku pasyakuqmi aw
Bueno, hukllaykuna palaykuna llaki riki paykunapaq ayllukunapaq kay conquistadores de la ruta nisqanpi kaqkunapaq riki llaki wawqillaykuna palaykuna kaykuna pasakusqanku. Kay chaqwakunataraq ñawinchaykullasunchik imaspa que allin willakuykuna allin willakuychu qamkunapaq mana allin willakuychu karunqa pero igual kay Junin lawpis riki kunan punchaw sábado wawqillaykuna pallaykuna minivan mana minimanchu minivan chay taxa combichaya minivan sutiq chay pawakuykusqa kay Mantaro mayuman wawqichalay panchalay kay carretera central nisqanpi wak altura distrito Lluqllapampa provincia Jauja hanay lawpiraq riki mana Huancayllapichu rikaw ay chaypi riki wañukun kay minivan apaq ninrik wawqillaykuna pallaykuna Tayta Kennedy de la Cruz Pérez, 26 años. Joven chalara kasqapas wawqichalay panchalay. Rikuqninkunapa willakusqanman hina payta riki malay mama parlaykunayta hawanchu. Payta riki aparullanman kasqa chay achka yaku. Anaymanta achka yaku mamuchkan urayman. Avanzamos a menos ya, hasta el año, ahora en Magallaco Jaricao. Entonces, Achcayaco Ricky Aparullasja, Mana Atishacho Nada y Taricao, Pawaita Pawarulas Gaza, Cabina o Caseta Nishanman Taricao. Nas Panadia Yasja, Perichaja Manana Atishañacho. Y China Pillaco Aparon. Wañukullan riki wawqillaykuna pallaykuna imaynampitaqsi kay minivan pawaykun mankarqa yakuman kay policías tajwichakun hinaspa nin de que kunan kay achillay pachakunapiqa achillachkan ñankunapas arankachusqa riki wawqillay pallaykuna arankachusqa tikasqa y chay tikasqa pistaqa riki Lluchkay kaspaqa manami wawqichalay panchalay fácil taq sayarwaqchu hasta runapas chay lluchkachapiqa riki apaykurusunki niki zapatuyki kanan riki awqa chakiyuq awqa ima ningun chayta chay chimpun hinaya awqa chay wansuska awqa riki rankachup hawanpipas sayakunki mana chay ñawtaqa poiterokonki iska ichiyllapi lluchka michaya carrotaqa apaykullarqa chaynatani nin kay Policía Nacional Perú chaypi takuchakuspan llumpayta arankachururqa chay pista hinatin chaypi riki seguramente apuraman aparqinas mana riki controlaykuyta atirqañachu carrucha llanta y chaynapi chay carro riki wichiykullarqa kay Mantaro mayuman Mari, kay programa llanchikpi wawqichalay panchalay